U ovom videu ćemo vam pokazati kako da dodate apartman na sajt Bukaweb. Za početak, neophodno da ste prijavljeni na vaš nalog i u gornjem desnom uglu kliknite na dugme Dodaj oglas, zatim izaberete dodavanje apartmana i popunjavate naziv vašeg apartmana, detaljan opis, zatim sačuvate podatke. U narednom koraku popunjavamo strukturu apartmana. Dakle, čitajte redom tražene podatke i popunjavajte. Kada to uradite, obavezno sačuvajte. U drugom koraku podešavamo lokaciju. Dakle, unesete lokaciju vašeg apartmana, zatim se otvara mapa gdje možete pomjerati PIN za preciznije određivanje lokacije. U slučaju da je apartman u zgradi, možete da popunite sprat kao i broj stana. Obavezno sačuvate podatke. Dolazimo do dela koji se tiče opremljenosti. U ovom delu je neophodno da čitate redom sve podatke koji se odnose na to šta vaš apartman posjeduje i čekirate samo ono što se odnosi na vaš apartman. Kada sve to uradite, obavezno sačuvajte. Zatim dolazimo do dela koji se tiče dodavanja fotografija. Neophodno je da dodate minimum 5 fotografija. Prva fotografija je uvek naslovna fotografija. Nju možete menjati tako što kliknete na ove 3 crtice i pomerate fotografiju kao što vam pokazujemo sada. Dakle, samo prva fotografija je naslovna fotografija. Sačuvajte podatke. Dolazimo do 5. koraka koji se odnosi na cenu vašeg apartmana. Ovdje popunjavate tražene podatke i popunjavate redom. Tražene podatke i obavezno sačuvajte. Dolazimo i do dela koji se tiče podešavanja rezervacije. U slučaju da želite da redovno ažurirate kalendar, kliknite na, odnosno čekirajte i polje Instant. Ukoliko želite da prije nego što gost rezerviše smještaj, mora da proveri dostupnost vašeg apartmana, neophodno je da kliknete na upit i popunjavate tražene podatke. Sve to obavezno na kraju sačuvajte. Zatim dolazimo kod posljednjeg koraka gdje su uslovi izdavanja smještaja. Ovdje obavezno pročitajte detaljno sve uslove izdavanja smještaja. Ukoliko ste saglasni sa njima, obavezno čekirajte ovo dugme i kliknite na sačuvaj. Dobijete obaveštenje i dalje pratite vaš mail gdje ćete za par dana dobiti potrebne izmjene ukoliko je neophodno. U ovom koraku morate da unesete podatke koji fale. Dakle, pratite šta vam nedostaje na vašem nalogu i redom popunjavate.